Bari gatatu ikaba yamajije kugera hanze, filimi yakunzwe n'abatari bake, filimi imeze neza gatanu kandi filimi yaciye ibintu ku isi bigacika, filimi twavuga ko ariyo filimi yinjije amafaranga menshi si aka muri uyu mwaka wa 2026 tugezemo. Iyi filimi niyo ikunzwe n'abatari bake, bayitaga Bari kabiri, mwabonye Bari rimwe, Bari kabiri, Bari gatatu. Uyu munsi imaze ibyumweru bitatu igeze hanze. Umusobanuzi Rock Kimomo yamajije kwishyira hanze, ndetse uwo bita Feyi. Iyi filimi iri guca ibintu bigacika ku rubuga rwa YouTube ndetse no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye. Abari kwishyira kuri TikTok iri kwica, Rock Kimomo yagikozemo ndetse n'umusobanuzi udasanzwe bitaga Feyi, bose ni ibyamamare gatanu kandi. Reka nze turebe iyi filimi ubundi ni iyihe mpamvu iri gutuma ikunzwe n'abatari bake. Iyi filimi ni filimi nziza gatanu kandi nize kugucika. Nimba iyi filimi ukeneye nyandika kuri WhatsApp nimero ni 733535391 ubundi izo nimero uziba kuri WhatsApp, ndetse ukeneye kumamagara wamamagara, cyangwa se ukamamagara ngahita nyigushira kuri WhatsApp yawe, cyangwa se ukoresha izindi mbuga gatanu kandi imitanye kugezaho fresh. Iyi filimi nenge kwishira kuri YouTube ngo muyibona, ariko iyi filimi bayihaye ibintu byinshi. Iyi filimi ifite amabwiriza yuko kwishira kuri YouTube ntabyemeye, yuko iyi filimi iri kwica bigacika. Iyi filimi iratangaje benshi. Iyi niyo filimi ya mbere mu Buhinde yinjije amafaranga menshi. Mwamenye za Pushupa, Bagiri imwe, ndetse mumenya Woru, mumenye izindi. Iyi filimi yese izikuraho, yese iza ku mwanya wa mbere kabisa. Iyi filimi nizere ko iyi filimi nimbutse rwayibona nyandikira ku rubuga rwa YouTube. Iyi filimi ubundi iti kugeraho gatanu kandi ibintu bigende neza tanu yuko iyi filimi nziza cyane. Nize kugucika nimba uri umukunzi wa filimi kabisa, yuko iyi filimi ni filimi nziza iri ko bica bigacika ku rubuga rwa YouTube ndetse kuri Instagram hose. Iyi filimi yakunzwe n'abatari bake gatanu kandi. Ikintu nabyera cyo wote ukora subscribe yuko hano niho uzamenyera ibintu byiza bimeze neza gatanu kandi. Yari umuhungu wanyu Kanimagezi ntisanzwe bisa ni ko barabura. Yifize kugucika, ndavuze ati kambihereze abanyarwanda bankurikirana, ndetse namwe mutagubwa kudukurikirana hano kuri Kanimagezi Comedy, ndetse kora like, share, ubundi ibintu bigende neza gatanu kandi kabisa. Narindimo kubarabura ngo murebe movie imeze neza gatanu kandi. Iyi filimi ni nziza cyane, niza kugucika. Mbibutsa mbabwira yuko nanje ugikeneye uri umufana wanje nayiguhereza kabisa, nkayiguhereza ku rubuga rwa WhatsApp ni 0735 kandi ubundi iyi filimi nkakugeraho gatanu kandi nawe ukaryohera ukaba filimi nziza kabisa yakunzwe n'abatari bake kabisa. Iyi ni filimi nziza cyane gatanu kandi. Mundabure mumbye ukuntu iyi filimi mwayibonye gatanu kandi. Yari umuhungu wanyu Kanimagezi ninde kurabura ukuntu mwayakiriye tanu kabisa. Mubye ukuntu mwayibonye nk'ibisanzwe, ubundi mute munyarikira ku rubuga rwa YouTube, ubundi iyi filimi itibageraho kabisa. Ni filimi nziza cyane, nagasobanuye movie kameze neza. Cyo nabyera cyo kugenda mukora subscribe, like, ubundi kugira ngo ibintu bikende neza tanu. Iyi filimi nuyishaka unyandikire, ubundi imitenye guhereza kabisa.